Kangiye kubasuhuza nshuti za Deep Secret TV, mukomeze mugubwe neza kandi nibyo muri gukora bikomeze bigende neza. Ku muntu bitameze neza kandi nawe namubwira ngo yihangane akomere asenge yizeye Imana ko nawe mu gihe kiri imbere biraza kugenda neza. Hanyuma amakuru tubazane nunaha ngo nuko mama 23 ngo yaba yarashe utudege tubiri tw'ingabo za FARDC. Na amakuru ngo ari guturuka muri Republika Demokarasi ya Kongo, aravuga ko utudege tubiri tutagira abapilote ari two bita drones twa FARDC ngo tukaba twarashwe na mama 23 ahagana i Rucuru, aho intambara ngikomeje gufata indinira. Amakuru yari yaje imbere yavugaga ko mama 23 yarashe kajugujugu, abandi bavuga ko ari za ndege zitwa Sukhoi 25. Amakuru kandi aturuka muri RDC aravuga ko inyeshyamba za mama 23 zikomeje gusatira umujyi wa Goma, aho ngubu ziri ku birometero 10. Indege z'intambara za Sukhoi 25 biravugwa ko zahungishirijwe mu mujyi wa Kisangani nyuma yo kudatanga umusaruro nk'uko byari byitezwe. Rwanda Tribune dukesha inkuru ivuga ko izi ndege zaba zarahagurutse mu mujyi wa Goma mu minsi 5 ishize zijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu mujyi wa Bukavu. Izi ndege kandi zahungishijwe nyuma y'amakuru ubutasi bwa ANR bwari bwabonye yavugaga ko abakomando ba mama 23 batangiye kwinjira mu mujyi rwihishwa bagamije gusambuza izi ndege. Umutwe wa 23 cyangwa Intare za Sarambwe ivuga ko ishaka gufata umujyi wa Goma, kandi ikomeza ivuga ko agace ka Nyamahoro ziri kukagenzura ni mu gihe zigitegereje gukomeza urugendo. Izi nyeshyamba zakomeje gusaba leta ko yakwemera bakagirana ibiganiro yiranangira, ngo nyamara uyu munsi umuvugizi wa guverinoma yashyize hanze ibyo bifuza kugira ngo bemere kuganira n'izi nyeshyamba. Ngo ni mu gihe bari baranangiye bakarahira bavuga ko bataganira n'umutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe wa 23 wigaruriye agace ka Nyarucinya kari mu birometero 5 winjira mu mujyi wa Goma. Tukomeze n'andi makuru. Andi makuru dufite nonaha ngo nuko mama 23 ngo yaba yamaze kwibikaho drones za gisirikare. Tukomeze turambura aya makuru. Namakuru n'ubundi ari guturuka hirya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko umutwe wa 23 watangiye kwifashisha drones za gisirikare mu mirwano uhanganyemo n'ingabo za Kongo Kinshasa. Drones ebyiri z'uyu mutwe bivugwa ko mu gitondo cyo kuri wa mbere zabonwa hitwa Pena muri Rucuru, gusa nawe uramenye inkomoko z'izi ndege no zitagira abapilote. Aha muri Rucuru kuva mu cyumweru gishize hari kubera imirwano ikomeye hagati y'uramutwe ndetse n'ingabo za Kongo Kinshasa, aho imirwano yamaze no kugera muri teritwari ya Nyiragongo ihana imbibi na Rucuru. Ni imirwano yanakomeje mu gitondo cyo kuri wa mbere, ndetse bivuga ko iri kubera mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Mama 23 ngo kugeza ubu ntakiratangaza bya zira drones bivugwa ko itunze. Amakuru y'izi drones amenyekanye cyakora cyo mu gihe MONUSCO mu minsi yashize yaratangaje kuri ya mutwe utunze ibikoresho bya gisirikare biremereye kurusha n'ibyo ubwayo cyangwa igisirikare cya Kongo batunze. Kongo Kinshasa imaze igihe utunga agatoki abari mu Rwanda ibashinja gufasha uriya mutwe, ngo gusa inshuro nyinshi wakunze kuvuga ko nta rushinge ruturutse i Kigali urabona. Mama 23 ivuga ko intwari ikoresha zituruka ahantu hatatu ariho habarizwamo iz'abarwanyi bayo basize bahishe muri Kongo Kinshasa ni mu mwaka w'2013 ubwo batsindwaga urugamba bagahunga. Ahandi hantu ha kabiri ngikuriza intwaro ngo rizigurishwa n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, naho ha gatatu ho ngo nizo izi ngabo zita iyo ziri guhunga imirwano yazo ndetse n'uyu mutwe wa 23. Yangayo nguko nguko bimeze hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Republika ya Demokarasi ya Kongo, nabwo ibintu rwose bikomeje koroha, imirwano ikomeje
komera kuko rwose uyu mutwe wa 23 uhagaze rwose neza n'igisirikare rwose cy'igihugu ntabwo bikomeje korohera igisirikare cya leta ya Congo FARDC kuba rwose cyabasha gushyira hasi cyangwa se cyabasha kurwanya uyu mutwe wa 23. Reka tugaruke ku makuru yo mu Rwanda aho umudepite watumye Perezida Kagame yibasira abapolisi ku bw'ubusinzi yamaze kwegura. Uyu mudepite witwaga Gamaliel Mbonimana wari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaze kwegura nyuma yo kunengwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera ubusinzi bwe. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Nyakanga 2022 nibwo inkuru y'ubwegure mu nteko bwa Depite Mbonimana wari uhagarariye ishyaka riharanira ukwishyira ukizana bwa buri muntu PL yamenyekanye. Vice President w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Chef Musa Fazil Harerimana yatangaje kuri ya mudepite mu ibaruwa y'ubwegure bwe yavuze ko yeguye ku mpamvu ze bwite. Uyu mudepite yeguye nyuma y'uko ku mugoroba wo kwa gatandatu tariki ya 12 Ugushyingo ubwo Perezida Paul Kagame yasozaga ihuriro rya 15 ry'umuryango Unity Club Intwararumuri yamunenze ku ngeso zo gutwara imodoka yasinze yari amaze iminsi agaragaza ku buryo hari impungenge z'uko umunsi umwe azateza impanuka ishobora kumuhitana cyangwa igahitana abandi mu gihe hatagize igikorwa mu maguru mashya. Perezida Kagame mbere yo gukomoza kuri uriya mudepite yagaragaje ko ikibazo cyo kunywa inzoga n'ubusinzi kitari mu rubyiruko gusa ko ngo ahubwo hari n'abantu bakuru barimo n'abayobozi bagaragaza izi ngeso. Yavuze ko mu minsi ishize ubwo yasomaga raporo zitandukanye za polisi y'u Rwanda yatunguwe no kubona ko hari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda wasaritswe n'ingeso yo gutwara imodoka yanyoye inzoga. Yagize ati hari raporo ndaye nsomye ariko abapolisi nabo nari mbamereye nabi. Bakoze raporo y'umuntu bafashe n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yacu. Bamufashe yanyoye bamupimye ibipimo cyari kigiye guturika kubera inzoga yanyoye hanyuma baza no gusanga mu makuru bafite baramufashe n'inshuro 5 ubwo bwa bwa gatandatu. Babona imodoka igenda mu nzira ikubita hirya no hino ngo amahirwe agira ngo nuko nta muntu arica ariko niyo maherezo aziyica cyangwa yica undi muntu. Perezida Kagame yakomeje avuga ko akimara kubona ayo makuru yahamagaye umuyobozi wa polisi kugira ngo arusheho kugira ishusho yagutse y'iki kibazo. Yavuze ko kimwe mu byamutunguye ari ukuri ya mudepite nabihano yari yarigeze afatirwa ngo kuko afite ubudahangarwa. Yagize ati ikibazo nagize ubwo polisi izo raporo bazitangaga bakavuga ko bamufashe ibipimo biri hejuru y'ibisanzwe ubanza atari yazinyoye gusa ngo ahubwo yari yaziguyemo. Baravuga ngo abagize inteko ishinga amategeko bafite ubudahangarwa ngo ubwo baramuretse aragenda. Perezida Kagame yavuze ko uko yumva ibintu nubwo umuntu yaba afite ubudahangarwa bitavuze ko ashobora gukora ikosa nk'iryo inshuro nyinshi nta byemezo bimufatirwa. Yavuze ko yabwiye umuyobozi wa polisi ko bimwe mu bihano uriya mudepite yashoboraga gufatirwa harimo kumwambura uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kandi imyitwarire ikamenyeshwa inteko ishinga amategeko byaba ngombwa akamburwa ubudahangarwa kugira ngo aryozwe ayo makosa. Ngayo nguko ngayo makuru y'ukwegura k'uyu mudepite wari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Gamaliel Mbonimana. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe munadukoresha ku nkuru zacu muramukoze cyane. Imana ibaho umugisha naho ubutaha. Bashimire komeza kubana natwe nyaboneka nawe turakora subscribe kureka ngende nkubikije kuri subscribe kugira ngo tuzagicikamo n'ibyo tukugezaho bya buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha mugire umunsi mwiza.